mu bitero bisa no kwihimura ndetse kandi no kwimara ishavu no gushaka guhasha umwanzi burundu. Ni bya bindi bisaba ko umuntu akoresha imbaraga z'umurengera ku munota wa mbere, hahandi unaniza umwanzi kugira ngo atazabona uburyo nawe ashaka kwihimura. Nyamara hari naho bigora ntibize kuba gutyo, ariko n'ubundi ugasanga umwanzi n'ubundi afite agatege kazatuma n'ubundi nawe ashaka kwihimura, kandi yaje kwihimura akakubabaza cyangwa se n'ubundi mugahangana kandi watekerezaga ko ushaka kubirangiriza rimwe. Ibi ni ibintu biri kuba hagati ya Israel ndetse na Iran, aho ibitero cyangwa se imbaraga ziri gukoreshwa ari imbaraga ziteye ubwoba ndetse kandi z'umurengera. Abaturage ubu ngubu abenshi barahagenwe hagomba n'ubundi kuba habarindira umutekano uko byagenda kose muri Israel, ndetse na Iran nayo ikomeza kwemeza neza ko izakora ibishoboka byose ikihimura kuri leta ya Israel. Muri operation yiswe Rising Lion, kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu, yarashe ahantu hatandukanye mu murwa mukuru wa Iran ndetse no mu bigo by'iki gihugu bitunganya ingufu za kirimbuzi. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu wa Israel yatangaje ko ibitero byabo byakubise umutima wa gahunda yo kwigwizaho ingufu za kirimbuzi, kandi bizafata iminsi myinshi kugira ngo Iran yongere kandi yiyubake. Asobanura impamvu y'ibi bitero, Netanyahu yavuze ko Iran iteye ikibazo ku kubaho kwa Israel. Umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko Israel mu gukora iki gitero yiteguriye ubwayo akaga gakomeye izabona nta kabuza, kuko byanga byakuna nayo yasigaranye agatege ko kuba yakihimura ko mwanzi wayo ari we Israel na Tel Aviv. Arabia Saudite yamaganye igitero ca Israel kuri Iran, ivuga ko arugonyora amategeko mpuzamahanga, isaba umuryango mpuzamahanga guhagarika aka kanya ubu bushotoranyi yavugaga ko ngo ari ubwa Israel. Muri drone ibihumbi zoherejwe, ibinyamakuru muri Israel biratangaza ko drone zose Iran yari yohereje kurasa muri iki gihugu mu kwihimura zitaranagera ku ntego zazo. Ibi ngibi bitangazwa n'ibinyamakuru ahenshi bituruka muri Israel. Urwego rwa Home Front Commander rushinzwe n'ubundi kuburira abaturage muri Israel ngo baje kwihisha ahatamenwa n'ibisasu, rwatangaje ko ubu abantu badakeneye kuguma hafi yaho kwikingira ibisasu, ariko kandi bakwiye gukomeza kuba maso nk'uko umwanya wari wose bashobora kwerekezwayo, nk'uko n'ubundi byatangajwe n'ikinyamakuru BBC. Hagati aho kandi umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko Israel igomba kwitegura igihano gikomeye cyane kubera igitero cyayo muri Iran byagwemo bamwe mu basirikare bakuru b'iki gihugu. Yakomeje agira ati Israel yakoze ubwicanyi ku gihugu cyacu dukunda uyu munsi, igisirikare cyacu kandi ntabwo kizatuma bagenda batabyishyuye na gato, ahubwo abangaba tuzabakubita inshuro, kandi ibi ngibi bakoze bazabyicuza ndetse bazanabyishura ku kigero cyangwa se ku giciro kinini. Kubera ibi bikorwa kandi by'imirwano, ikirere cy'igihugu ca Israel, Iran, Jordan ndetse na Iraq ubu nta ndege iri kuguruka kukinyuramo nk'uko bigaragazwa na Flight Ready 24 ikurikirana ingendo z'indege zirimo kuba. Muri iki gitondo kandi kompanyi Air France yatangaje ko ihagaritse ingendo zayo zerekeza i Tel Aviv muri Israel kugeza hatanzwe ane mabwiriza mashasha n'ubundi azatuma iyi kompanyi yongera kandi gusubukura ingendo zayo muri Israel. Brigadier General Efi Defre, umuvugizi w'igisirikare ca Israel, yatangaje ko Iran yarashe drone hafi 100 zigana ku butaka bwa Israel. Avuga ko barimo kwitegura gushwanyaguza ndetse n'ibindi byose bishobora kuza bibagana. Defre yemeje ko umugaba mukuru w'ishami ry'ingabo za Iran rizwi nka Islamic Revolution Guard Corps hamwe n'umugaba w'ibikorwa by'ubutabazi mu ngabo bishwe mu gitero cha Israel cyari cyagabwe kuri Iran. Ibi byari byatangajwe mbere n'igitangazamakuru ca leta muri Iran ko Major General Hussein Salami ukuriye iri shami nawe yari yabuze ubuzima. Israel nayo yatangaje ibihe bidasanzwe ku baturage ba Tel Aviv ndetse n'ahandi hose. Abasesenguzi bavuga ko umwuka wari mubi cyane muri iyi minsi hagati ya Iran ndetse na Israel, ariko kandi ko bitari byitezwe ko muri iki gihe indege z'intambara cyangwa se igitero cyashobora kuba cyaza kiremereye gutya.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we ubwe yabwiye ikinyamakuru Fox News ko bari bamenye mbere iby'iki gitero Israel yagabye. Nyuma gato kandi saa 10 z'igitondo ku isaha ya Iran, ngo hari saa 11 ku isaha ya hano mu Rwanda, hatangiye n'ubundi kumvikana ibisasu mu murwa mukuru i Tehran. Nyuma gato Minisiteri y'Ingabo ya Israel yahise itangaza ko irimo kurasa muri Iran kandi itangaza ibihe bidasanzwe muri Israel. Ivuga ko ibitero byo kwihimura bya Iran byitezwe vuba cyane kandi bishobora kuza n'ubundi bigana Tel Aviv ndetse na Israel yose. Intabaza zirangiriye kandi mu murwa mukuru i Tel Aviv, kandi abantu bohererezwa ubutumwa kuri telefone zabo ko bagomba kwitegura kuja mu bwihisho butekanye mu gihe bashobora kwirinda icyo cyose gishobora guturuka kuri Iran, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru BBC naco kivuga ko caganiriye n'abariyo. Indege z'intambara bivugwa ko zirimo F-25 za Israel nizo zatunguye Irani zitangira gusuka ibisasu mu bice bitandukanye by'iki gihugu no ku murwa mukuru. Umwe mu basirikare ba Israel yabwiye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru ko Irani yari maze kugera ku kigero cyo gukora bombe za kirimbuzi ku munsi gusa. Guhaguruka no kugwa kw'indege zose ku kibuga c'indege ca Tehran byose kandi bihagarikwa mu gihe n'ingendo zigana i Tel Aviv nazo zajanwe ahandi, nk'uko bigaragazwa n'urubuga n'ubundi Flight Radar 24. Televiziyo ya leta kandi ya Iran yatangaje ko ibitero bya Israel birimo no kwibasira ibice bituwe n'abaturage, ndetse kandi hari n'abamaze kwicwa n'ibi bitero barimo ndetse n'abana, nk'uko n'ubundi bigenda bigarukwaho. Brett Bain wa Fox News yatangaje ko yavuganye na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akamusubiramo ko Washington idafite uruhare muri ibi bitero Israel irimo gukora. Fox News ivuga ko Trump kandi yakomeje agira ati Iran ntishobora n'ubundi kugira igisasu kirimbuzi kandi twizeye gusubira ku meza y'ibiganiro. Hari abantu benshi mu butegetsi bwa Iran batazongera kandi kubigarukamo cyangwa se ngo babigarukemo. Fox News ivuga ko kandi Trump yongeyeho ko Amerika izafasha mu gutabara Israel mu gihe Iran yaba itangiye kandi gushaka kwihimura. Hussein Salami, umugaba w'ingabo, nawe yaguye muri kino gitero. Televiziyo ya Iran yatangaje ko icicaro gikuru c'ingabo za Iran mu murwa mukuru Tehran cyarashweho muri ibi bitero bya Israel. Amakuru avuga ko Major General Hussein Salami, umugaba mukuru w'ishami rikomeye ry'igisirikare ca Iran rizwi nka Islamic Revolution Guard Corps, yishwe muri iki gitero. Hussein Salami birashoboka ko ari we muntu ukomeye cyane kugeza ubu ngubu wishwe n'ibi bitero. Ibitangazamakuru bitandukanye bivuga ko hari n'abandi bategetsi bashobora kuba nabo baraguye muri ibi bitero. Salami niwe wari umugaba wa ririya shami ry'ingabo kandi za Iran umwaka ushize, ubwo iki gihugu kandi cyakoraga ibitero bya mbere bya gisirikare kuri Israel, aho Iran yohereje kandi drone zirenga 300 kurasa muri Israel ndetse ikarasayo na za misile. Mu gihe umwuka wari mubi cyane muri iyi minsi, guhera ku wa 4, General Salami yari yavuze ko Iran yiteguye kandi byuzuye ibintu byose bishoboka, ndetse kandi anakomeza kwemeza ko ngo bazi n'intambara barimo ahari mbere yuko yitaba Imana. Ibitangazamakuru bitandukanye muri Iran ndetse na Al Jazeera biremeza ko General Major Mohammed Begheri, wari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za Iran, nawe ashobora kuba yaritabye Imana muri ibi bitero. Amakuru kandi ava mu gisirikare ca Israel avuga ko hari abahanga muri siyanse ba Iran bapfuye muri ibi bitero mu bigo bitandukanye bitunganya ingufu kirimbuzi za Iran. Fereydon Abasi, wahoze kandi ari umukuru w'ikigo ca leta c'ingufu kirimbuzi Atomic Energy Organization of Iran, nawe yapfiriye muri ibi bitero nk'uko bivugwa n'igitangazamakuru ca leta. Ico kigo kandi nico gishinzwe gahunda z'ingufu kirimbuzi za Iran.